ole masa in thi tu te chi bai ka buk le vek chuwa yung tu ma chuan wain lama news in na beng wana news te na ron tar lan kha kan en ho do ni news a ron tar lan an khan hei new life hospital hianin nuai somli pathum chuang kha poisa choi ngai ti news a khan ron soi rup mai ni chu chu eng vai nge khating poisa tam lu tuk kha edam do in hianin thu nei tu te hian enge an choi na chan tur kha uluk takin kan thlir ho do na ni hei hi wain lama ron tar lan kha ria kan chhir zui ngalang Aizol Mars ni sompanga sang ni somni pali Mizoram State Consumer Dispute Redressal Commission chuan New Life Hospital chu lel du omale afapamal som zola tlauten lel du omani pui je zo sang zoli le anaw pai lai thi chung changa zang na dum na cheng le somli pathum singli sang riat zali somriat peturin ati aron ti riap maya sum hi tam le mai eng poni sakan thir zelang heti la hian New Life ho lamte chuanin court sang zo ka kalantum ti thu don ani atia hi New Life Hospital a kami doctor te thu nei tu te khanin court sang zo ka kalantum bok ani a he pui don hle ni lel du man pui je zo sang zuali chu naw nei turin November ni chom pani sang ni som poruka admit ania dar karya z naw veina pek ani nuwa naw te anei mei thelo awangin zandar ko vela ti top le ania atuk ni som pathum tha som pakhat sa ni som paruk jing daruk le chan vea naw veina pek le ania na naw veina pek ani nu dar kar khat apel nu loka ICU adalu ngai khopin awm ta ani ICU adalu ani nu hian naw te mei chia thisa in a hringa ama po hi tlai dali le chan vea thi zui le ta ani aron tia eng poni se hei hi hey pulel du oma mo hemi a pasal ta ni chon a nat lo the ani lawani rilu nat tak zet na tur thil ania hei amaloka thatakin oma a hnu loka ti hianin anaw pa lai thi mei baka ama po boral halania he thila hianin tunain mi thiam ten an chui mek ania chutingang anlon chui kual hrep nuai tianga poisa jang na dum na cheng nuai somli pathum chuang po hi peturin aron te rupani poni sa he New Life Hospital lampang hianin ko sang jok khena a poisa kha pek mai khan tu ma zong lo bokani poni sila heting thil thleng thil mak kan ti don nge ni thil mak lo kan ti jok don hei ka bikin Mizoram chung thil thlanga hian tiang doctor te na an ti sol ngoi ngoi ang chi awanga dam lo te an dam lo le an nat na nasalu tuka an zol phana hi tam taka omani chung te chu ne turami apo hian pulel du omate hianin hemi an ril runat na nen khating anga medical lam thiam te doctor te an mo deu na hi thil om ve tak chu nia eng poni se kan chia chun zomanga je zo sang zoli le an lau pai lai thina wanga lung oi lovin New Life Hospital in an enkol dana hian medical negligence oma ashida wangin Mizoram State Consumer Dispute Redressal Commission a complaint at helu ta ani aron tia hlain cheng nu somko pariat singli sanga zali somli New Life Hospital chu choi turin a phuta hun reita khesing ei to ania doctor sang sang te po witness atan kau an ni bok thuthung na judgment siamin New Life Hospital chu medical negligence chung changa thiam lo chantirin cheng ro somli pathum singli sang riat zali somriat choi turin atita ani heng an poisa choi tur hi ni som ko chungin state commission a peturin hriat tir an ni bok aron ti ria pani heti la hian New Life Hospital ayo te chon he khesa hian negligence somlawa in soin theitop an chuati zalen an hrila National Consumer Court a appeal an tum ti an soi aron ti bokani engponi sela ni heteng thilai chon atlang puin hei doctor kan ti te medical lampang ho du te hi thiam changzo ka hin anam du khop mai ani tinghan nge to le wang la heting angdeu thil tam taki lo thleng to ni Mizoram a hian maro chu anan khinga topa chon doctor te kha an thiam thrin ani an thiam zok tlang pui ani ti la kan se chul lawanga tun thila po hian engtin nge borok akal zel don ero chu hriat ani lawa hemi New Life Hospital lampang po hian in thiam aron changle lawang ti po soi thei ani lawani poni se an borok kal dan te han thira entinge borok aron om chho zel don tuna hin zoram mi puin kan thlir mek ani